Rahajeng semeton dumugi kena rayu bagya sukses ring segala bidang sinarangsa. Inggih semeton ring rahina sane mangkin dewa jagi ngiring semeton punika nyingakin utawi nyuryaning soco utawi permata sane pineh ngendeh puniki merahnya menyala kentan. Nah sekali napi kewendanan nyane ngiring piar saya. Inggih puniki sane uning ayang dewa soco utawi permata sane pinih ngeneh warna merahnya merona kentan. Nggih. Nah niki sering kebaos red carnelian chalcedony kentan. Nah puniki wenten ring keluarga Chalcedon punika satu keluarga sarang akek madu, akek Suleman. Nah nika keluargane kentan. Nggih sakemawon niki sane mewarna merah kentan. Nah yening jingak punika utawi suryaning secara kasat permata puniki sekadi sintetis kendan. Riyantokan warna merahnya punika sekadi nenten sehat kendan bes ngeneh kendan. Nah sakemawon permata puniki natural niki nggih asli punika permata alam kendan. Sakemawon indek warna kendan nika jedewa nenten uning napikeh puniki wenten treatment utawi nenten kendan. Yang jelas puniki permata asli alam, bukan masakan, bukan buatan manusia utawi sintetis kendan. Nggih. Sampun kentan napikeh permata puniki dados kewastaning mirah bang kentan. Nah yening menurut jedewa punika dados kemantan kentan. Napi mahawin kentan riyantokan yening rerah punika ring carjo kentan. Sane kewastaning mirah punika pinako saren tanah genah sang Bima Sakti meyoga kentan. Kedadosne mirah punika wantah saren tanah kentan genah sang Bima Sakti meyoga kentan. Yen sampun soco punika asli alam, natural alam yang didapatkan dari tanah dalar seluirnya ne punika ring alam kentan. Punika kangkat kewastani mirah dengan syarat ciri-cirinya punika mungguh ring lontar carja soco kentan. Nah talar punika waliang mangkin ke diri semeton kentan. Napi ke semeton menerima bahwa niki mirah utawi nentan kentan. Nah nika tergantung semeton sane kentan napi wastane ngayun nang nika kentan. Yening menerima raresang, yening nentan talar raresan kentan. Nggih. Yang jelas yen bawasang puniki mirah bang kentan niki sampun masuk mirah sane ngendeh mewarna barak kentan. Nah nika nggih. Inggih semeton sane arsa punika nyingaken utawi nyuryaning sekadi napi kewentanan red carnelian chalcedony